Četvorodnevni program proslave prenosa moštiju Svetog Save, koji je slava Nove crkve, a ujedno i gradska slava, počeo je u subotu popodne susretima veterana i rekreativaca folklora. U Bajinoj Bašti okupilo se 17 kulturno-umetničkih društava iz Beograda, Užica, Podgorice, Kruševca, Bogatića, Sevojna, Prijepolja, Arilja, Bratunca, Zvornika, Sapala, Zlatibora i Barajeva. Domaćin je bilo kulturno-umetničko društvo Milenko Topalović. Svi učesnici najpre su u svečanom defileu prošetali od Nove crkve Svetog Save do Gradskog trga, a potom su u sportskoj hali održali zajednički koncert. Sve prisutne u ime opštine pozdravio je pomoćnik predsjednika Siniša Spasojević i poželeo im dobrodošlicu. Publika u hali imala je priliku da vidi zanimljive koreografije iz raznih krajeva, a po nastupu izdvojio se Anip, zvorničko kolo iz Zvornika, koji je izveo Kraljevo kolo igre iz prve polovine prošlog veka. Naši veterani postoje od 2022. ali naše postojanje datira malo ranijih godina. Bili smo pri prosvjetno-kulturno-umetničkom društvu kao sekcija. Od 2022. smo se izdvojili u samostalni Anip zvorničko kolo. Naše društvo njeguje tradiciju i običaj naših krajeva. Između ostalog, evo, potrudili smo se da naučimo i da odigramo Kraljevo kolo i Srpkinju. Nadam se da se publici dopala naša izvedba. Htjeli smo nešto novo i mi sami da imamo u koreografiji. Imamo više koreografija koje izvodimo, a ovo je jedna od naših u nizu. Divna je Bajina Bašta, ja sam prvi put, međutim, Anip zvorničko kolo se ne predstavlja ovdje prvi put. Mi smo zadovoljni i prelijepo nam je. Nakon koncerta veteranskih kulturno-umetničkih društava u Gradskoj galeriji u zgradi bivšeg komiteta otvorena je izložba fotografija Olje Simović Raška u dolini vekova. Izložba je nastala kao projekat Wikipedije, a najvećim delom čine je zadužbine Nemanjića. Izložba je otvorena do 29. maja radnim danima od 10 do 17 časova. Ja sam se prijavila na projekat i oni su mi odobrili sredstva i prosto je tako to krenulo. Ja sam objavila te fotografije na Wikipediji, međutim kasnije sam samo dodavala neke nove i širila sam izložbu, a eto ime je ostalo isto pošto je to Raška oblast u stvari u dolini vekova, ta dolina Ibra se zove i dolina vekova i dolina Jorgovana i tako da eto to je onako najuže rečeno. Dugo traje ta priprema, jedne godine sam pravila taj projekat sa Wikipedijom, međutim to svake godine se dodaje još nešto novo ili se menja malo bolje, ali to traje u pokretu non-stop. Ja sam bila više puta i na Tari i u Bajinoj Bašti i baš danas smo bili u crkvi Brvnari u Dubu i zaista je prelepo nama. Mene čak Bajina Bašta malo podsjeća i na moju Rašku i tako da baš uživam kad sam ovdje. U nedelju uveče drugog dana proslave u sali bioskopa glumac Aleksandar Dunić kazivao je besede vladike Nikolaja. No tog čoveka nije mogao očarati trenutni trijumf zla u svetu. On je tvrdo verovao da će krajnji večni trijumf pripasti dobru i zato je odbio zahtev demonski govoreći: jedino se Bogu treba klanjati. Nakon nastupa glumca prikazan je igrano-dokumentarni film Tihi kutak Hristov o Svetom Mardariju Libertvilskom, prvom srpskom episkopu na tlu Amerike. Sutra ujutru od 8 sati u Novoj crkvi služit će se sveta liturgija uz rezanje slavskog kolača i dodelu nagrada učenicima veronauke.